panen hari ini guys. Lihat guys, 50 ekor babon-babon semua guys. Top. Sore ini saya memancing wadah lagi mas bro di spot kecil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Iwan Sultan Fishing nih mas bro. Alhamdulillah sore ini saya mau mancing lagi ikan wader nih mas bro. Umpannya saya mau nyoba umpan ini mas bro nih. Targetnya seperti biasa ikan wader. Saya bertiga mas bro sama temen nih mas bro. Dia lagi pada ke bawah. Oke mas bro, terima kasih ya yang sudah subscribe. Saya ucapkan semoga banyak umur, rezeki, sehat selalu ya. Oke mas bro, saya nggak usah lama-lama ya. Kita langsung gaspol aja, mancing wader, mantap. Kiru. Ya bener. Kita kabungan. Geblek. Anjing. Badak gue eta mah euy. Spotnya keren mas bro nih. Mantul euy. Oh, babon mah geus meunang urang ge wa. Tenang wa. Asli berat Pak. Aduh eta. Kenahannya. Wajib. Boleh. Panen. Itu mau balik itu. Tekali itu kan capek. Wajib. Mantap guys. Mantap lagi keberoy. Hah? Aduh, kan keisian deui aku teh. Ade keren. Trek mas bro. Waduh, babon. Panglaris mas bro. Aduh, karunya bungkus lah, bungkus. Kita gabung mas bro. Iya. Babon guys. Keren guys. Ih, mata kail. Oke. Mantap. Jadi mana nariknya punggung mau bentuk jeruk. Babon guys. Mantap pisan. Adek kawa caah euy udah di tengah teuing.
guys, mantap cok. Babon lagi, babon semua yang keluar nih sekarang nih guys. Aduh, sorry om. Ini gitu ente bawa. Gitu Wak. Parah ente sih bener. Parah ente mah parah. Ya aneh aduh, badak pisan mas bro. Akhirnya. Aduh, baby-nya mas bro. Ah. Keren bro, mancing mania mantap. Tadi masak aja. Mantul lah. Mantul bukan malah. Wih, babon mantap. Bapak nak kabeh ya bang. Bapak nak bapak. Cakep bro. Biasa bener. Luar biasa. Jadi kadi ya. Jadi kadi. Bener dia. Guru Wak. Guys. Guys. Mantap orang. Coba ini dulu. Tadi. Babon. Wih, mantap guys. Keren. Harap ya. Pangaris mas bro ya. Babon. Mantap. Hah? Ayo. Anak kakap mas bro. Anak kakap. Masih ada rezeki mas bro. Aduh, Ken. Babynya Ken. Aduh. Babon, mas bro. Babon anaknya. Waduh. Masih tidak babon. Ken, aduh Ken, aduh Ken, babon Ken, babon. Babon, Mas Bro. Panen hari ini guys, lihat guys, 50 ekor babon-babon semua guys. Top. Oke Mas Bro, saya akhiri dulu ya mancing sore kali ini. Saya paling dapat 8 ekor nih Mas Bro, teman saya yang paling banyak. Oke Mas Bro ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Mancing wader, mantap Mas Bro.